and so no be a kidney ni mu and no ne kuta kidney na hoden okay na no ye won in a percentage form me fa no say o say 100 and above okay enti say first stage na fall within 90 a meaning say o kidney na hoden ayedai ate ba emma wo sign bia emma wo sign na say etimi eba wa ba wo hu popoye bia enya we be mo live normal life okay ena esamba another stage 2 no so stage 4 2 no so eno so etimi ebeto 60 to 80 on say free 90 the stage 2 no 60 to 80 and say 89 and with that stage no so no eno so ma sign enti unyanya sa eniema we a enya de se bebo nkaye unless wakoye test okay but yeah before no ye ntai nye test sure tell be a consulting ubuso be say doctor me I say me man dey any time a ye kwakoye test you yeah free hair screening program be ma so wonu enti no udu stage 3 ho na problem ni nyina ye dey ewo okay na stage 3 ye wo A and B A and B no e fall within B no and I say A no fall from 40 to 59 until with that 40 to 59 I best start mild signs and symptoms okay bon say kakra bi ho bon say bia na oni ase ahonhono kakra ho na ase apeja o don say mia na ayede na atom ho na abofono won kakra so ho na ni nyina e bo sign say wan kwa check ya e be san de wakọ another stage which is stage 3B okay and also so functions of the kidney na ho den be san so ay that san from 30 na American aba 20 something hey na say wo kwa no because enyaba stage 4 a oho no wayare hwe no se ye hwe ma ho ato no edin enti say hwe ye image na be won say kidney ni bi na ye atoto so no ene na adofo ne ahwefo tiefo ya amotie na mo hwe yen e wo Sompa TV 1 TV na motie wo Sompa mfidi akodo no nyina so no monto amnika na monko Facebook no so Sompa 106.5 FM ana Sompa FM live nso wote yenka e wo ho abusia e obetimi akọ YouTube ho no na Sompa FM decoder no so yade a wote yenka e wo hokọ na ekohwehwe ye na ehwe de Dr. Pese o chirechire ye ne se be ya ye nyina yensa ebetimi aka nchirechire ne ye ama bibia so etimi akoso enti doc se wawia ya ye krado ahwefo no nyina ba Facebook and YouTube on pese wonom eye I think say ye sha se a obedi baby bia ma yinti ye nto aso okay Sompa FM any the strength of ding ejina sa nephron okay so it is a take back from 20 to 50 now there is no way a kidney na ho say na you say na you catch it you say kidney na kasa na so ni no na a security hormone it is a strength number for one say you man intimi anye e be masa we substance ni aka omoja ni okay so enti say enya free that stage 4 now let go stage 5 or and the final stage and no dey ye ho hwi anye dey enye yi say aye obi da dialysis and I say they want to and I say akoye kidney transplant ama okay doc mame fa hase no momra sesia na eda ne ho efa emame etiefo pese wono mote wonka eye pancheche na wode emaye no eyade a emu edopa ye na ese kidney no enya nkwada yade se eba uso a ewasa wo hweye papa na doc mesrawo efri enfie ben ekọ ena eye kidney yade betimi aka wo bi okay something from birth ade efra wo yem
normalities ayɛ dɛ afiri awo mu ayɛ dɛ aba wobɛtumi awo akora na ɔde this kidney problem bi ayɛ dɛ aba so ɔhono nti ɛhɛ dɛ ne age enti na sɛ wahwɛ a sɛ yare ne taku mmeranteɛ ne mmabaawa paa okay because mmeranteɛ ne mmabaawa ni yɛ ho time sɛ yɛkɔhwɛ yarewa no anaasɛ ebia mehwɛ me system mu ahwɛ sɛ sɛ na ɛkɔ ɛwɔ me life mu anaasɛ na ɛkɔ ɛwɔ me mogya mu enti na ama saa yare na ayɛ dɛ eku amanfo nti any specific age a etimi ka sɛ age we for na etimi yɛ dɛ eku wo mu nti nkwadaa nyinaa etimi yɛ wo mu because of say yɛ wɔ ade bi ɛfrɛ no genetic okay so ho okay genes ɛyɛ bloodline genes are part of DNA so what you say emogya mu ne free yɛtimi de DNA me person ke yɛkɔ course no so a nanka ma yɛ dɛ ma kyerɛkyerɛ mu okay enti ɛne yɛmfa nkɔ courses no so so ho no na yɛkɔ courses a etimi ɛde kidney diseases ɛba the edi kan pa diabetes okay diabetes ɛyɛ esikyire yare nti wahwɛ a yɛde ato so diabetes neuropathy ɛyɛ esikyire yare a ɛno no esikyire yare ne ba ɛyɛ esikyire ɛna ɛbɛdɔɔso wɔ mogya ne mu nti ɛbɛdɔɔso saa na preventing mogya no anaasɛ ma mogya no ntimi flow nti poor circulation yɛ dɛ take place because esikyire na dɔɔso wɔ mogya ne mu okay ɛsa ɛma nephrons no kidney ne nso no na ɛsɔne mogya so no ɛma it constrict ɛka ɛmoa no na ayɛ ketwa nti ayɛ ketwa emogya ne mu ɛna nephrons no anaasɛ entini no enya ne nutrients ɛne fresh oxygen efree ɛno nso na ɛboa ma etimi yɛ n'adwuma nti ɛba saa na entimi nyɛ dɛ ɛnyɛ n'adwuma na ɛde wo kɔ stages no because ɛmmɔ wo nkaeɛ stages ɛdi kra fa ho asɛm no ɛnyɛ dɛ ɛmmɔ wo nkaeɛ wohwɛ bia ama wobɛhu a na bia wɔ third stage nti diabetes ɛyɛ yarewa a ɛma amanfo nya kidney problem wɔ abra ɛnyɛ dɛ yɛnya awɛ the next one ɛyɛ BP anaasɛ high blood pressure ɛno nso so ɛyɛ adeɛ baako a ɛno nso so ɛma nephrons no kidney na hoɔden no ɛkɔ fam ɛwɔ kwan bɛɛ so ɛma na hoɔden no ɛma kidneys no nso so ɛbɛyɛ harden ɛyɛ den ɛbɛyɛ nephrons no bɛyɛ den na ayɛ rigid so ho ɛkyɛ sɛ bare ɛna ɔsɛ nephrons ɔsɛ ɛyɛ mmerɛ sɛ na ebetimi aboa na contraction na take place na etimi ayi this kind of waste substance na yɛ okay efrim enti ɛbasa na ɛma na hoɔden the GFR no ɛkɔ fam bacha what dey make an ase enti no ɛno nso yɛ another one na afei na yɛkɔ question so yɛwɔ genetic yɛwɔ gene sɛ yɛwɔ akra na akra no on sɛ yɛwɔ akra yɛ brofo mu na na sɛ in health no yɛfrɛ bi chromosome so ho yɛwɔ in a form of DNA maame ne papa na akra ne pick bi free na pick bi free ha so ho ɛtɔ de bia ɛtɔ de bia because of mutations abnormalities different genetic mutations or genes mutations some abnormalities bi ɛma saa genes na yɛde wo akora no genes na yɛde wo akora no are forming in a different way enti ɛkɔba saa na ɛma kidneys ne yɛde ɛhonhono ɛma kidneys ne ɛhonhono sɛnea wohwɛ de yɛde two page kidney bones baako bi ahonhono baako ahonhono ɛna baako nso so yɛfrɛ no polycystic kidney diseases a lot of fluid a build wa bra okra onye de onya we na ensuo kidney na honhono ama baby ebia ye aswell up hu se emfa ne efa ye de ahonhono na onya we because eba se nso so e kidney ntimi nye de enye n'adwuma na the strength of the kidneys na start say ye de kofom okay enti na meka say eno no head any age because ade a itimi emoje mu ade nti betimi aba me patient bi a me hwe no na omdin ba na ye too late yeah oyakra be no excess nti bi a be 18 to 18 years na omdin ba no a ye na labs no we normal ultrasound ene hu se ni kidneys ni mienu nyina problem aye dey aba ho nti maame no na wo confused because say me bai wonom nsa onom jot na de na otiminya saa yare wi na me chirim say ye wo
genetic mutations and genes mutations abnormalities so etimi ma woni beba ho so ne no so kra de ba ko ne se etode bia enstatin free emra wa wo akra no wo nyini mu no so na ayede aka ne ho na enum na ye san wo condition bi wo ho a ye friend no muscular dystrophy eno so no se genes no abnormal mutation no etimi ma ubon se nipa ni nyini no senka we wo hanko de to so nipa ni nyini no bon se obekọ na nimu a be 18 years afa na ade na ayede aka ne ho ayi ne ho good into we we no so abehu se akra no di 2 years na enye ne hwe Facebook ho no na Facebook na wo 4 years na enye ne hwe ba wonya 18 na ade ne sha ase se ade na akwala no awoye mo ba that age ni nyina no enyi ne ho till say that 18 years good because of say to be abnormalities be a environment in the environment become exposed to in some certain things any your genes na nya dey emfa unim eti say obi ha onso obi wo kono makoho a otimi nya rashes and an hutimi ye dey ene hene bi de kora bobo ntampia ne ade because there are some preservatives be a wa koho ni ma ene ni genes na nya dey emfa so ahun say ne sitie sa pepe na to be etimi ye dey happen some abnormalities ni neme bia war environment mitimi ma saade ne yede esi enti ne yentimi nkoka say o say this specific age na obetimi nya kidney problem obia betimi yede enya na we no ye nkoso fear and panic ye kan say o say ye nyina ye create awareness say ye betimi akọ check ye kidneys na ya hwe na ho odin na yede ahwe ebi out tell me so ho odin because me namfofo mi enu bia omu free mu ya ba ko December so mo nya me fa ne kransi na wo UDS final year 2021 prakope na onya kidney problem oda dialysis so for 4 years na o free because na the kidney na ho odin ayen dey eso ate ko ye ho hwia ne enye enti enu na chi no ye sign ewo another ye can say causes we call it autoimmune attack. Autoimmune attack na ya immune system. Ya immune system to me attack your kidneys. It me attack your kidneys na especially either the white blood cells and also the red blood cells. Ni nyina it me dey attack your kidneys. Na ebasa na it me cause bibi e from you can lupus. Lupus nephritis. So eno no say wan kwa ye tester. Uhu hwe prekope it me dey eba. Ntia na eye say ye betimi aye test ahodo ni ehu saa ne ma we nyina se ne enkofa wo ha onye dai emma doc say obi nyina ni dwumadie ne saa ne dwumadie no eso timiti good with age no me da se pa enti stages na aye kan ho asem no ye wo ages u nyini a esan say because of deterioration esan say ye nyina ye system na ho odin ye dai conform enti u nyini a the GFR na nkasa no na ho odin ye dey ekofo enti even ye labs kra na ye the age na ye dey ye busa wo age a ehu se age we na onti ye wo lab ye in a way a ene wo age ni be dey ebe match enti no kra age timi ma kidney na ho odin ye dey ekofo okay well the last question answer na yakọ causes no eso no symptoms na eso na ye pese ye bisa se obi ye kese mroso obesity ene kidney yade no ntem no ekwan no sensitivity obi ye kese mroso betimi ama sa munyalwa ne bia fa so aba so na se obi ye kese mroso a etimi eye risk factor ba enye causes oye kese ono makoho o smoke a ni nyina ye risk factor so ho se oye kese a esan se kese na ye ka no eye fat sradie so what yes sradie nso esi moja kwan sradie and narrow blood vessels sradie nso kra no ye wo in a way of cholesterol wo ho and ye wo lipids way no so ni nyina no e wo ho so enti no se wo ye kese moro so a esan se o muscles ene wo other organs ni nyina be ye fat enti no etimi de wo how ye dey eto kidney so but eno no nye the actual cause a edi kidney yare dey eba ba we risk so one two niamam or anamon ya betimi ama sa how na ye dey aba doc ya bo born century ni bi so bi also say ebi okora e ma won century ana san popo bi ase bi kidney ade ni bi e ba also de ya na born century de ben ne ma ben ene be ni ho adi ama wo ho se ne yekeka ko edi e wo se metu anamon na anya sa hwa kidney ade ni bi beba
that's it here eba say ya na normally stages no aye kan ye no from stage 3 ho no stage 3A and B ho e kɔ form no and start here the ebo nkae okay etimi ma obofono so okay etimi ma aduane enye wakono okay loss of appetite loss of appetite u feeling nausea okay etimi ma etode bi kura na adwonso nketenkete okay anase odwonso bebre so ene etimi ma ho ye de ehene eye wo hene adentira esan say waste substance ni nyina aka wo mojanim nti nya ka wo mojanim a definitely ebema saa ichi na ye de aba eno na chi no etimi ema wonya chest pains saa ne ma ebobo so etimi ma wonya chest pains esan say emojanim no se ne kidney ni fa so eyi saa ne ma we nyina ye de efiri ho no se entimi am balance fluid because kidneys no e balance ye electrolyte no so nti o say electrolyte ni nyina ye de eye adwuma nti entimi am balance fluid na ebetimi ama fluid abuild ewo lungs okay so what you say okay and say be build ewo chest ye can say wo heart nti build heart ni mu a ene de saa ne ma ne ye de eba na ma wonya chest pains okay and a shortness of breath okay e ma home no so because there is a fluid that build ewo lungs ni mu okay because also kidneys ni yes and me nyina use fluid no na balance so me retention ya na kofa sa ha we se nyina na ma swelling ni nyina nso so e de akire ba no etimi ma wona ase nyina ye de etata because fluid ni nyina ye de aka ewo ni pedue okay etimi ma flank pain ye ka flank pain na unchemu because kidney na nkasa no baby ehye no se we wo ha nkomfa nto so me ye onfe woni nyina timi onfe o se kidney ne hye ho ehye ho mienu saa ena ehye ho mienu saa na ewo ye spinal cord no the last level na ye fe no T12 no ho na ehye enti e ma o pains a e ma e back down o lumbar the last time Dr. Sisters can ho asem o lumbar especially 1 2 3 no ho na tie de e ma o pains enti etimi ma o pains e wo both onfe so what you say e kwase ho no okay enti obi feeling nausea wa will get to a stage e betimi ama wa fefe yeah etimi ma ofefe so say obi fefe to so a no be yama ne so betimi eto am ne ka kwa hospital say obetimi de na ne abuse bia mate wa hene radio kana say on said dodo na no oba sha se say wo fia ye say wanyin sen enti be say mbisa say obi sha se say wo fefe a obetimi eto am ne ka kwa ye hwehwemu ahwe say bi nso na ye kidney ni bi na okay mame disease ni bi na ba no so mame encourage ho kaka science ayebobo nyina no ho etere bia conditions bebre signs and symptoms here dey ss okay so ho but say ebo nkaye na ofifi bebre na bia wa check ada why further evaluation bia ene no relate unya results bia say bia oba afifi ato aso a ba wa check pregnancy bibia anye de any ho okay ho behia say obeye thorough check up okay na wa hwe no nso aye dey ahwe e bia na e kidney no stage e duru na e dey ebo wonkaye okay enti ese no se e kasa fa ye wura mu pa na symptoms ni bia mota hu e wa ya sabia se mo ba no e mu de ehwe na ya na e komo pa ebi wo ha muscle cramp ne ho timi twetwe no okay so ho itimi twetwe no e na eto de bi so a etimi lead to nerves damage so ho esan say because of this kind of electrolyte aye kano eboa with muscles no ena you can say wo nerves ni nyina enti say unya sa kind of kidney issue a etimi ma sa science no enti ye kra no ba ya so ye a eto de bia ye sa check up we nyina we check up ya ye ken even ye wo normal urine test a etimi ye de ehwe say proteins bebre ye de e wo kidneys ni e wo ojunso mu ana okay say proteins wo ojunso mu a meaning say o kidney ne ho aye de atochima and I say kidney na ho odin aye de abafo because our proteins ni nyina kidney say esone moja no so nyina wi a o say esan ma proteins ne go back to the bloodstream okay and the proteins ni nyina san e ba ojunso mu a meaning say o kidney ne ho aye de atochima no ne tai aye de enya bi e wo yaso ye na che so say e ko kidney function test okay say ni si de sitie doc yase bambo atlema yesna yale sabo kitima kwan ben ne kwan ben so ne be fa boy ho ban de free kidney disease ho okay
kidney diseases ye ka say boy ho ban pa nka the best way ni say also a check up, thorough check up. Okay. Or at least I check within a year. Also, wow, of course, I will say, check your kidneys ye day. Sure. The entire make cancer and say, on say ye casano, ye casafa stages, and yes, now casafa courses. Now your courses in Muno ye can say, a to the beer jeans. So, a woman, 80 minutes money a day, and to be a morning kaye. Nti senka ebia wo ye test e check in the kidney ye day ehwe ya nko hu say adi na wo hodada ansa na do this stage nti de bia madam fu ya make na asem ya se bi nyame mfa ne kransi senka o ye check up ehwe ya na nka enu sa stage no sure because enya do stage 4 na eye hu hwi a eye 50-50 either say obekwa akoye dialysis ana say ye be kidney transplant ye mo do say kra na kidneys ntimi nsan revive once am back sure they will say see here into the best way pa na say ye be check up ena ye nuane die mu nso so no I say ye hwe ye nuane die mu ye so ho ne lifestyle ye lifestyle no obi wo honom so so a say ne ye kan alcohol no no bone no ne even smoking ye can say more na fa ne me bi wo honom a especially no bi wo ho a obi de ne ho ato so a onum no excess even you can't painkiller kra na painkiller kra no ma you stand at a risk okay it may the kidney issue here day because onum painkiller more the painkiller and say a blocking hormone be a your friend no your hormones be our system ni ma a blockage sa hormones ni nyina day if you and sa hormones no so eboa ema blood flow here day it take place okay so enti it's best to say painkiller okoto painkiller also ohwe uridi ho ya can say painkiller kra no ma acha within 3 days also ko hu doctor but obi ho a pains a ofa mu ntino ofa ne ne ochina obefa na de chi obefa we kwa so anu afa yes one fa one no akofa tu adan ya na no odem ma nti especially more na him say even normal GB doctor na ye fa one one morning ebia one evening but ebi mu fa 2 because pain na ofa mu ne dey anode but and also so some side effect a etimi dey ha kidneys no onnom to aso because ye hormone friend prostaglandins ma these hormones na nke eboa ema emoja etimi ko kidneys ni mo no blocking no enya blocking kima eno ano no afi na ema nephrons no kidneys na ho den ye dey ekofo enti so obi ba ya sabia ho na se mo ye test ni ade a say na ya na na masitiye because nchechire bu obetimi de ama yetiefo ne ya hwefo because say de usika sa wo yonko free mu na akwakoye wo ha okese de asem na obetimi aka de agya yetiefo na yenko homa ne so obi wo ha na wo asembisa bi a opese wo bo no na wi anoma no enti normally ya na omoba yaresa mo na enim unim say bia o kidney issue bia ne signs and symptoms will be presenting no and the maya na doctor say yes our lab on yede ehwe okay nti wo hu no fofora na yemtimi yede ehye no otimi ka say doctor me no munsa amanfo wi minum bi amanfo jot ne omun nuboni ni ade minum bi na yede na me kidney yede etimi ekokoye sa ansa na etima chechim say kidney na nkasa ne to de bia the immune system kra no timi yede high kidneys okay nti no my advice am dey man say nka ebeye say ebema ye na ye ntintia ewo ayaresabia even so o pese okokra obeba ye branches bia ebeye test aye dey ama ye hu ne ntemu a yetimi ma aduru ema wo haw ne ye dey efri ho okay so I think say o can we say high blood pressure ne ade e be ne ema na obi enye enfanka de wuye because ebi wo ho no aye dehydrated and here de ye betimi aye ne ema bi asama na ka ho ama na boa ye se be ya obi wo ho na wo sa how no a ebi obetimi de manage ne ho kakra till say bia obetimi erem wa ya sabia say obi o kidney problem okay with the high blood pressure ne de I think say we o ko check ne ebi a o BP e wo so ne de wato aduru so de wato BP aduru so a eye say obe tai a check your kidney so aye dey ahwe okay because ya na with high blood pressure no akoye chronic aye edru yare a obede aduru so akom say bia be free asasi so ho no
enti no yese nka wo sa wo haw na obetaa ma na ye ntinti ana waye check up ahwe se wanum wundro so brano so ho na send because even so cholesterol level no kra so ye mo a eno so prevent emoja no say intimi nyedai ene no pa ne ade pot ya de high blood pressure ye dey eba enti ebeye say obe check sa na ma we nyina na etimi aye dey aboa na ankofa kidney problem embro. Okay. Abusia Ebrana so Dr. Castro ono ene 21st clinic Dr. Penny ya obutum ewo kaso a ene ne twetwe nkomo emeni aba form pa che se wo hwe nkofo ahodo a sa yade we se twi mo konse do no a obehu se obi doc a obi baaye ho na fu etimi basura te se obi a wonyem a woje enawo eno no sa no na anche mehu ni pamienu omoto anamo abaye ho enye 21st clinic no mo ba bepe enro wo mo die enro ibi anche ne yeti se wo mo wedrum pempen so be na ya na mo funu timi ebasa no good normally ya na stage 4 okay and as stage 5 okay ma lead to health condition be friend ascites ma fluid ni nyina build ewo wo yafunum say ye kase kidney no ho esone moja so esone wie nso so a eyi eboa balance fluid okay so ho no enti say kidney ni ntimi nya adwuma say fluid ni nyina betata wo nipaduem ye ba sa be ma ofu ahye na ye kese because ensuo ni nyina ye dey akogina ye funum eno sa nso so na ewo ni stage bi a ye last stage and I said the fourth stage eno ne kon na ye dey eden aje se bia ye de ye dey eto dialysis so nti ye sere ye tie for say obia try so be man na ye ntinti a obetima ba 21st ye branch bia na ya ye nhwemu aye dey ama na amawa nkwanko wie ewo dialysis so because even say obi kura be ye transplant amawa the cost involved na no dey so hono and I say dialysis kura no every 3 times I'll be in a week in ba ku bia 500 cedis a week ye say ya no kra sa bro sa akra enti no sre ne besre say obia enye de enye na akire ya nkofa because nipa o mo da dialysis so no dose no Ghana hadodo okay ne bo no so kra so nya bo wa ebusia na cha say ya no watu amnika de wani akire mo wa ya sabia bia be wo na dwumedie healing point na 21st clinic the sciatica expert healing point ye de chirechiro na mom se oje bibidro nko adi a eya na ye de yese obekọ akọ na wakoto sika egu ase adaje ne de na ubetwa owoti anu watwani tipreku enya afi na ade boba ebeboboro no ne ade over 15 branches ena ye bie doc ansa na no feature kwa ne tudwatew na ye nkọ collect ne so ye numbers na ye di bedi juma no tretu 0260 196064 0260 196064 and now 0260 196065 0260 196065 obi pe 21st clinic a medim sa akra ase no de dome Tantra Hill runabout Dr. Sistu sebutu ho ya wo jenkofo hwe wo mo kaso a wo hefa kaso a ye wo obom road ase uko new market no ECG na e bie ne foforo no ye ne na city okay uduru ECG na ye wo ho ye signboard si ho no one say ubawra ho ye bataman so ye wo committee 1 okay committee 1 Roman stores asore na chipe ho na ye de ye wo masen so de obi anim say ye wo hwa overseas e bia Sompa FM wono ya no mu ana wodan crew ya no mu ana ye wodan crew okay obo asen so council quarters call junction on sabeka ye tachiman so nwane kwa no so GN bank danda danim ye bagen kwa FM wodi wani chem won kranza so ye ben children's park ho brekum Chris FM ene ye ben wa mango ase sanso na go so ye wo go so abotan so Success FM nchen ho a sehwedwabo so Radio Rainbow nchen ho ena won sabeka ye takwan so Roman store so nachi ho a ena ye butuo wada Roma for 0540 311 311 ma yenko lesson no eso na yenhwe
de ogina so me da fon pacho woti yenka ya mo adwo ba bia wo kasa frɛ ne odin so no reference so number 1 pacho so kasa frɛ hen the free so number 1 kasa so number 1 pacho ma yenti o why me pacho na me bi kasa me dey come here dey watching me facing person number 1 person number 1 mpacho fa ya pese yeti o de twon free radio ne ho why eyo mpacho me free ho kura kasa me yenti wa kafra oba na watwon ho afi wa fidie no de amanya sa yenti me no won kasa pacho o di baby akasa free me dofo obeti mi afre 0260 196065 ana 0260196064 na yenewo abonkomo hello pacho di baby akasa free hello me da fon pacho di ni baby akasa free free akwa pacho ma yentie o hello pacho yentie wo kasa free akwa I don't know yete wo nka me da fon ma yentie o let's say Anna o cheso sa o say ebusia yenfa we say nhwe se yensa ebeka no a hello good evening Hello. Pacho di ni baby akasa free. Me de pele sempo asiama. Pacho yentie o. Me de pele sempo. Yete wo nka ma yentie o. Me kasa free abre kuma yetie o. Aha. De me kasa me pesa le o fi doctor say kidneys no e added na was ni nyina timi say simultaneously na dia ba hu timi say nya ba ko na we ngo na ni na timi say egbuta okay pacho be you one why pacho you mate yeah that's it. Hello pacho good evening odin baby akasa free pacho yini free mu mame wa bebe bia na watwe ho afra fidie no yepese ne mo kasa enso eya na my feedback e wa hase nom hello pacho udi baby akasa free me dofo pacho me di mo me kasa free have Kenya sia sama pacho ma yentie o me pacho e wo ho na se me side e ba me den kruso sa no e ho be tumi ya me hini ankasa ya na se bia me kidney wa ho na ya na e wo so nim se bia don no se dia ya ho tumi ya me hini ankasa o he fa na ya na ya o hini ankasa me sap di dun mo sap e ba me fin me dun kruso e form no okay ba me fi inside on okay mate tumi ya me hini ankasa se me se doctor se e dia na ho se ya eta e wo so okay obey you one why pacho odi baby akasa frɛ papa menya ba because I feel oboase pacho ma yentie o me ha o de say the head doctor program na o ye na me mo sugar no it's what sugar is timasa so timia de eba na me de me twa bo me no sugar na de etima ko fuma me se be ya me za ko pi za tizo to we so me pacho yate obey you one no e wo hase no hello pacho good evening odin baby akasa free hello pacho good evening pacho odin baby akasa free pacho me kasa free the frame kwa me tia mo kasa free test ofa kwa me pacho me entie o me pacho the key doctor say no me as a media ba mukaka mo hono mo a ese me buso se sinu sa me bo wa da ese me send
Obo wasa. Me bo wa na me funu me funu na ya me. Eya we ya. Ya ma na ya de no wo me so. Eba ya cha na. Me pa se ba ya che me ya ko special. Ya ko special mo ma kanya na se ko. Pacho mat. Also wa hefa bi. Hefa na wo. No tepa. Tepa. Pacho yo. Ya dasi. Dr. Beyi wano. Hello, good evening. Hello. Pacho di baby akase free. Abrekuma. Mayentio. Pacho I am a bo as a estimate at crime to the doctor. Who are after a poor bisaba ya. The doctor. Obo ehihye obo ano na na se hin. Me look for him no after a this I here after ba linya so na ya. Okay. Pacho. Ono bekasa doctor wa no bekasa. Hello Pacho, good evening. Hello. Pacho di ni baby out free. But your family ma me kasa free keko. Right, Pacho, my NTO. Pacho number some bisa doctor say kidney tuma ya private issue and I say tuma woni yo no. Ebi a wonti mi nya onan ya na se wonti me nyonso. Oh, me three jam about into say about person. O say am private issue and I say na me na man tini o say am e dey issue. Tuma ya private issue ana. Private mema se mu ana. That's good. Like jana so like any dey be ana otumiko. Na maybe say o dey na ya wonti me nko. I meet me call but ye bebre ta. Oh, that ben brebe na sanse san ne bae. Be 2 months. Okay. Eno nko a. But you Okay. But your doctor was or no bekasa. Doc o bibi aya na obese obisa call an nso na o obisa na kan se be ya wanu ye ne betimi aye. So e betimi akoso. Pacho mate doctor so no bekasa why? Me do from Pacho. Good evening, Udin baby akasa free. Hello. Okasa no we chire wadaroma. Pacho my NTO. I thought that Naman, I teaching case of the other Dassoria. Not so, Menao, Menani for now, I said, Shimmy. That's a young will be. O nine if I ya yo titi and asa we friend biem. Like me Dassoria. Madame Metman and the Minister, you know. Okay. The movie at you, and apart from that, in any Fanana is Shimmy. Okay. Pacho yo doctor wa hase no be kasa mayen fa two colors na doctor nhwe na onye yi ano e mayen. Me do for pacho wo ti yen ka ya mo adwudin baby akasa free. Yo me jeme so oba pa me pacho me kasa free person number 1. Okay. Kafra. Hello, good evening, last caller. Hello. You come to what? Oba kwame pacho in my NTL. Debbie. Doc, pacho ablekuma or say two kidneys ni nyina to da bia na ne mienu nyina se abom dia na ya na e mane basa. Eno mom de normally say a sable preoccuped dia na a genetic issue. So for the flower yem. Yeah, obi wo ha genes and I say immune system na dey attack kidneys no. Okay. Say eno de e betimi attack ni mienu nyina.
Nti normally eno pa na na eta yes anema. But say other condition be say diabetes ne high blood pressure normally eto de bia ya na eye ba ko pe. Okay. Nti ena kidney so ba ko nso say ya ba ko timi ye de eye adwuma. Ebe ye adwuma o how bia anye de e ma oni pedue. Nti na ye timi ye transplant bi o timi donate ni kidney ye de e ma ne ho anipa. Okay. Na ahafonso ye nua bia ho free ho no so ekire se ne mfe ho no benkum so ho no so ya na ye ne ya fe ya na osa file ichi ase ho no so sa ye ne hene eno ya na de ben. Okay, wenu no mom de meka senka onfa enko hospital because ya na with signs and symptoms dey intimi mfa nche kidney nko a. Okay. Bi wa na ya de foforo na ye de ebo ne nkai. Okay. Ye nua bi nso obo ase o se sugar ne bi ha no obetimi anyamo na. Say 21st yetu asichire yade ase wo ho. Omra na ye hwe no na enkoli ana ni sugar no so kosoro a. On say sugar na ye type 1 type 2. Okay. They ha adwene pa type 1. Okay, eno ne de type 1 no eno nso enye common. Nemum type 2 ni na ye common pa eno na normal ye didie mu na taye de. Okay. So enti we ni say me sure say type 2. Nti o ma ni na nye nti a wo ya so ye na nkoli di 2. Senso opa ni dietary na aduane die mu no onhwe ni ye. Obo wa anytime bia na odidi. And omienko oboase council quarters owo oboase the papa o frefre oboase ya o si sugar mpacho ko oboase council quarters ko junction wa ye papa ba ko buto doctor ho a okwa obehwe o kama na tepanso ofa kwame efrefre o se ya na obowa na nemfe so ye ne ya nti ono so no onko ye check up enhwe. Okay. Ase oka se ne mfene ne chest nso so ne ya. O chest wo niema bebre ti ma chest ye wo ya. Ulcer correct ma chest ye wo ya. Okay. Hepatitis, especially hepatitis B, eti ma chest ye de ye wo ya. Okay. And a kidney issue ya nso ti ma chest ye wo ya. Yaba Sompa. Ya boy. Yaba Sompa. Ya boy. Yaba Sompa. Aside that, the heart everything matches. The best way is say on yet and in 3 months they will now 9 and to atwaso. Until ya only food kakra na emwa. Okay. Inua ye bo anso say ya na what tititi ye wo ne nan mu na afi ne nsem oda sori a na afi ne nan no crampo no so right no ya na to da bi nso ana e wo so ne ade. Okay. Enti eno no say onye obi a wo high blood pressure and say we diabetic eye ni nerves no na ye de ebo ne nkai. Okay. Nti I think say e be better say obekọ ya so ye na de ya hwe no. Ebia na wo issue wo the nerves ni bi there has been some impingement the air course so one in 9. So ebi so ho a na poor circulation especially in nsa no. Mo jane nsa daniel otimi dan nsa no so so oda sole a na ese bi etia so oda nsa no so. Nti wonya circulation ni ya eno so na de poor circulation ye de eba. Ebi wo ho no ma ebi a kesiye anase cholesterol na fat bi na ema moja ni ntimi nyede eni efusane. Nti wono anhwe sa ne mana na say omra ya so ye na yenye no further evaluation ehwe adepraye de. Okay. Ma yenhwe na akakra bi na ya sorry yenfa call we say na yenko yenim. Me da fon pacho wo tie nka ya mo adwudi ni baabi aka se free. Me pacho e friend me Aisha me ka so free weja. Aisha weja pacho ye tie o. Me pacho na me say.
like me just say mo ya do. Emu sense na mo ya. Hello, Aisha. Yeah, the patron na me say me just so emu sense na mo ya do. obe tu na wana montem say ya so ye kra na brantem na ye ntu ho na monye de ema na ankofa wa hawanya okay me ba cha me do for jina so mo ajudi baby akasa free Kasa chi kumase my entiel ma ya ma I dey meet things kakra o Ibutu na se me ya de mpa ehono meti pace wo kakra. Uti pace wo he fa. Makuma. Okay. O kuma se fa mbacho. O kuma se fa. Kafra. Dog, o se ya na akuma. Enti hana wakuma de meka ni ma mienu pe. Akuma no anasa wo ti pains a ida say one thing they say also to me ma unya palpitation wa kuma to me bo pali said yeah wa adwin be say bia wa kuma no na o hawa e dey o say na ya nti eya wo ya dey is best say obeba ni akoya obi a chest x-ray ahwe akuma na dey e bia na enlargement akuma na ye kese okay na ya ma odru na why dey ato okay we dey omra kuma say yo Dr. Isi for be hwe no mate last call patrol din baby akasa free Hello. Ni die kwa ni di God me do do chow papa pe fi. Yo pa chow papa ma yentie o. Pra me kan say. Program no mpanyifo na eti. Ekukudam ana yeti program no. Sal otemenka. Opanyin pa chow yetie o pa. Medase ekukudam fo na yeti nti ye besre. Oni akro no wo fle a kire wa agire wo program no so a. Oh, too bad. Oh, too full. Now pursue my foot be but ne line na kati. Apa ya da se be fa wo line na mbo next week e be ma sa akonya na de opesa wo ka kire no. Waka doc ye bre no aso. 30 seconds de wo etwa to ma ye. Okay, mechia me ma me papa because me so mo hwe me ebi o mo bia o mo obu akwa mechia o mo pa okay jabani ne ne yere na me nhira o mo okay na machia me yere so say on nkra ni okay na kakra me kan say me srew say unya science and sentence ya mfa nkɔhye kidney nkwa the best way ni say kɔ na ye nya nhwemu na ehwe de de ifri no okay etimi ama odu na by 21st can san hwehwe mu e kan nyina no mu ye bi wo ho oba ya so ya be ni nyina ma na atimi aide aboa eye se oba ya to ho na ekire bi wo hunu say na me kidney na ho odin ye dey etie because ma kire stages no nti wo ye now fall below 90 a meaning say bibi bo nkae ti na make say even UTI mpo etimi ni sa ho ha na ye dey eba okay nti me sere say obia enye nhwemu na onhwe ne kidney Mon friend in Ampacho, mon friend is 0540 311 311. Studio lines ni enti me mfa mo ha se no bia me bre na so ye sorry. Enti 0540 311 311 0540 311 311 na ye ne mo enkasa Ewusia mayana Dr. Castro Asekaswa ena ofri eba ye hipo adwumedie hase nom ena ye di esie midi di ohene ire maame ekua yeboa esia mabronya betimi afrem abrewati maame na domo a wonu pia me nyina nso ase Dr. Blaze Foster so ye dana ase Dr. Samuel 21st Clinic Dr. Yusuf Dr. Sixto so no mo maka ni nyina me papa Thomas wosunya ne mu nyina ye ma mo adwo enim se na mo monitor dwumedie Nyankopon hya manager Daniel so da bia wo ye director wo hwe yen ye da ase papa pa ya busia ya sorry akra mu nyina